Presiden ka US Joe Biden, ula priang subhay Presiden bansa longjong ka US, Donald Trump siya ka White House sa kasngi balang hadin, baka Kamala Harris kalalong kakertong, kaba Biden ula IT pateng niya kabuar banekun niya ka election president, pasya Trump ha usnam. Hari kabal siya remno hakan niya ka election baladam. Kumtala ong ba Biden bat Trump, kile kublik ti markmat hakate kasngi, hakaba Biden ula kran siya pang kajinya trailang jong bat ute unong yalam uban salong Presiden bat jong ka US. Bat Biden ula pedang subhay Trump siya kayong White House, da kabaong welcome back. Biden ubladon prapuwes nam ka ata, haune usnam bat Trump pat uladon henyo popras na menta. Biden ubalakan randi no nakajing tumu banyakun election biang, hagane kasin haunay tung jong une usnam, ula IT bat kesyan no ya ka Kamala Harris, kabalong ka Vice President jong uhi, bahkan mi mujli na kabenta ka jaka jong Manakun pasya ute unong yalam barim ka US, nakabentak election president haune usnam. Reha kate kajanya kublik ti markmat, Biden una pendem nyumat hakapur ba Trump, ulatu syajan bat pet persya markmat bat Presiden ka US Joe Biden, ula priang subhay Presiden bansa longjong ka US, Donald Trump siya ka White House sa kasngi balang hadin, baka Kamala Harris kalalong kakertong, kaba Biden ula IT pateng niya kabuar banekun niya ka election president, pasya Trump haune usnam. Hari kabal siya remno hakan niya ka election baladam. Kumtala ong ba Biden bat Trump, kile kublik ti markmat